laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبب يلبي تدو هيدن برتا يتود الله سبحانه وتعالى هندو دو يتد إن جرنمو هيدن ويلتنومو إدو دي دو نماجي ديو نيني من دكاكو الله سبحانه وتعالى حري هيدن fotta ɓeydondirgol ko yondiri e kaɗo dina meɗen ko waɗi non allahu subhanahu wa ta'ala o wi andintin no gasa andintinnugol ngol nafay gomɗinɓe ɓen nde tawno dendanalngal ko woni e feƴƴude ka hoore leydi ɗo si tawi woni jiyaɗon o wattani yila o taway kaɗo dina meɗen acca fi muɗum hino ɓangini fi muɗum hino jeeya hande e piiji ɓurɗi mapinde e leyɗe ɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala nde tawno ka hoore leydi ɗo waɗi ɗo bani adama ko ɗo woni ko wurata tawata hino woodi almaɓe hino woodi almiɓe ɓay bani adama ko o bani adama feere ala ko ma ella waɗatelen e makko. Allahu subhanahu wa ta'ala shar'inani en shariyaji nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓanginani en ɗum yani ko yondiri e ɓeɗo lamɓe. Hande hino jeeya e probléme ji ɗuɗuɗi wonɗi e wadde ka hoore leydi ɗo ko yondiri e ɓeɗo lamɓe. Si tawi woni lamɓe ɓen nun ɗaali e hoore laamaɓe ɓen haray ɗum ɗo woɓɓe goo hino jogii addugol feere fi yaltugol e hoore maɓɓe fi ndarugol si hettay haqqeji maɓɓe ɗin. Yalli haray l'islamu on ko ni woni ko yamiriri yo on tigi hettu haqqe muɗum e juuɗe lamɓe ɓen si tawi woni ɓe jonnitali on tigi haqqe on. Yalli ɗum ɗo si tawi woni lanɗo on o nun ɗaali hoore laamaɓe ɓen o jonnitali ɓe haqqeji maɓɓe ɗin. Yalli haray l'islamu on ko yamiri ko yo jama on yaltu ko ɗum waɗa marche kaa ko honnu woni ko l'islamu on yamiri ɗum nde tawde ngol ɗo yaltugol ɗum ɗo addata nafoore nokkeli kala ka yalta ton en yi ko honno woni e feƴƴirde ko honno woni ko feƴƴiri immorde ittugol wonkiji immorde e jattugol jawle immorde e bonnugol nokkuli immorde e ngoƴo immorde e mapundeji ɗum ɗo fof waɗi hino waɗude nokkuli ɗin. Yalli laayi wonaɗi e rewede ɗin ko ɗin woni ko sharia on yamiri nde tawno ɗum ɗo hino wadde e nokkuli ɗin tawɗen hiyen ardin ɗo yoga e ko sharia on yoga e ko l'islam on ɓanginitelen nde ɗo lowre fiyo julɗo on andu wondema himo ka hoore leydi ɗo ko o yamiraɗo himo yamira piiji himo haɗa piiji o anda ko honno o wawata wonirde
ko waɗi non si tawi neɗɗanke on taskaki battane on sakkitode hunde nden karango yirta piiji ɗin. ɓeeɗo almiɓe ko ɗum woni ɓeeɗo lamɓe, Allah subhanahu wa ta'ala hino yewti en fi maɓɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino yewti en fi maɓɓe. ndeɗo bindere ɗoftagol lamɗo julɗon hara yaltali e hoore makko fi o jonnitali ɗum haqqe makko on, ɗum hino jantana en ka sharia meɗen ko honno hani wonirde. ndeɗo bindere ko bindere ahlus sunna wal jama'a, nde tawata hiɓe lundi yimɓe bidaɓen. yimɓe bidaɓen hino lundi ahlus sunna wal jama'a e ndeɗo bindere. yewtete tun inde yimɓe bida'a buynaɓa haqqille muɗum ko wonɓe joɗade wirdagol tijjani ma sifano ɗiɗo piiji. haray ndeɗo bindere ko bindere ahlus sunna wal jama'a, ko ɗum woni nanugol ɗofto lamɓe ɓen fatimɓe yamiralon tigi yo yeddu Allah subhanahu wa ta'ala hara yaltale hoore maɓɓe. Allah subhanahu wa ta'ala o wi: ya ayyuha alladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulul amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko onon yo gomɗinɓe ɗofte Allah subhanahu wa ta'ala enelaɗo makko on, kañumma e jomiraɓe fiyakuji moɗon ka diina e ka dawla. haray ko honno woni ko karmo koɓɓen firiri oɗo aya. haray karmo koɓɓen no firtiri oɗo aya wono imam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala o wi: wadhahiru wallahu a'lam annaha 'amma fi kulli ulil amri min al umara wal ulama. imam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala o wi ko feeñi aya on kon ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko andi. oɗo aya hino huttiti dendanangal lamɓe ɓen kañumma e karmokoɓe ɓen. dendanangal lamɓe ɓen kañumma e karmokoɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala sappanike en ndeɗo bindere. yamirɗoma ya juulu on, yamirɗoma ya hooru on, yamirɗoma ya ittu zakka on, yamirɗoma ya teddi mawɓe ma on, yamirɗoma ya teddi mawɓe ma ɓen ko on wi'i ko on yewtuma ɗum ɗo. ya ɗoftoɓe fatimɓe yamirali yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala. tawata konko ɓe yamiri yeddugol ɗon kadi ko ɗum ɗon tun woni a ɗoftatako ɓe. ndeɗo bindere nde tawno e nokkuli go jama on ala e ɓangindiɗi jama on fama ndeɗo bindere, tawata ko bindere diine ni, nde hanaka lutondirede e muɗum, nde hanaka poɗodirede e muɗum, welsinda e muɗum fitinaji ɗin waɗi. nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wano imamul bukhari imam muslim fillorani en non hadis abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki: ala almar'i almuslim as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki e oɗo hadith wonɗo ka bukhari e ka muslim, hadis abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma. ɓe maki hino waɗɗi neɗɗanke julɗo nde o nanata, nde o ɗofto konko o yiɗi e konko o añi, sina hara o yamira yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala. so yamirama yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala haray nanugol e ɗoftagol alna wonande on yamirɗomo yo yeddu Allah subhanahu wa ta'ala ɗon. ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sappani en. nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam nokku kaɓe maaki fima ahabba wa kariha, on tigi yo nanu ɗofto konko yiɗi e konko añi. karamo koɓɓen ɓe wi'i ko fanda e muɗum wondema konko neɗɗanke on feppodiri
e faandunde munden e ko faala kon ma ko lundondiri e ko faala kon konko yiɗuɗa si tawi hawrondiri e ko yiɗuɗa konko ya nanu jaɓa ɗum si hawrondiri e kadi konko mettete ko ya nanu jaɓa na ko ya yaltu na ko ya yamir yo yalte woɓɓe goo hino ɗo alhaali mon hino ɗo jikku mo on wi'a yamirta yo yalte wi'ata wota yalte yani daro hakkunde ɗo ɗum ɗo won ahlu sunna wal jamaa wonani a yamirta yo yalte a yamirta wota yalte ko honnum e yewtere ni nde ɗo yewtere julɗo hanaki yewtude nde koydire nde ɗo bindere ko wodanma ko wi'ugol wota hay e goto yaltu e sengo ley laamu ko waɗi non nambara yantoyowo on jama on hino renti ɗum hino e kene nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wan imamu muslim fillorani en non hadis abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki alayka as-sam'u wat-ta'a fi usrika wa yusrik wa manshatika wa makrahik wa atharatin alayk nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hino waɗɗi neɗɗanke julɗo nde o nanata o ɗofto laamu ngon fewndo sattende makko nden e fewndo yolɗende makko nden fewndo nde o softi e konko añi e muɗum e nde laamu ngun ɓurnoto jawle ko hawta kon e sengo dow on tigi o hadis ɗo hino duwa wattanede ila moƴƴa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hino waɗɗi neɗɗanke on nde o nanata o ɗofto lamɓe ɓen e sengo sattende makko ka o sattira ɗon tawta hino ɓitti e fewndo yolɗende nden fewndo neɗɗanke on softi e fewndo e konko añi e muɗum e si tawi woni laamu ngun ɓurnori e jawle hawtaɗe ɗen ɓe salike jonnugol jama on haqqeji maɓɓe ɗin ɗum wona ɗaɓɓutugol ɓe wona yaltugol e hoore maɓɓe wona ɗum woni laawol ngol hino ton ko accanaɓe nokkuli ɗimɓe woni ko yata andintinnaɓe wondema haray ɗiɗo haqqeji ko hanaɗi tottede julɓe ɓen ni na rewɓe e worɓe paykun e mawɗo fow yaltata inna hino faala hettude haqqe tawa ɗum ɗo fow koye une nokku ngotu ware ko honno woni ko ɓeɗo wi'ata yeeso Allah subhanahu wa ta'ala karmo koɓɓen ɓe wi'i nokku anillaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wal athara yani ɓurnorgol lamɓe ɓen ɓe wi ko ɓurnorgol lamɓe ɓen hertorgol ɓe immorde piiji addayankeji ɗi jama on hawti nelaɗo sallam ɓe maaki nanu jaɓa ɗoftoɗa si tawi woni lanɗo on o ɓurnori ɗiɗo piiji hawtaɗi o hewtinali maɗi on sendodaali imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ka sharhu muslim ko ni woni ko o sappurani en nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en wano ardiri non ka sahih muslim imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ɓe waɗi dambugal e oɗo hadith ɓe maki babun fi ta'ati al-umara wa in mana'u al-huquq ɓe waɗi dambugal ɓe wi'i dambugal ngal hino sappo ɗoftagol lamɓe ɓen haysi tawi woni ɓe salike jonnutude yimɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin ɗoftoɓe imamu nawawi ɓe makirini haray oɗo hadith mo imamu muslim fillani en mo alqama bun wa'il al-hadrami eggani en e baba en makko o wi'i oɗo wiyeteɗo salama bun yazid al-juhfi o landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi'i ko an yo nelaɗo si tawi woni min heɓi lamɓe ɓe tawata ɓeɗo lamɓe hiɓe landade men haqqeji maɓɓe ɗin yani haqqeji ko min joganiɓe kon yo men tottu e maɓɓe kamɓe non hiɓe haɗitade jonnutugol men haqqeji amen ɗin ko honnum woni ko yamirɗa men
karamo ko ɓe landeteɓe ko yondiri e ɗiɗo piiji heɓe dowa taskade o mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo oɗo hadith. ɓe jento ko oɗo sahabajo ko o landi nelaɗo kon sallllahu alayhi wa sallam e ko nelaɗo sa sallam e jaabi kon kamɓe kadi si ɓe landama ko yondiri e ndeɗo ñawore ɓe jaabo ɗum ɗo. sina ɗum haray ko nodditagol hino iwtir ɓaw nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓawto ɗum haray ko jamfagol jama on. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe landama ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗurni landiɗo ɓe jabaki mo. ɓawto ɗum o landiɓe ɓe ɗurnimo. filliɗo on wi o landiɓe ka ɗimmum maɗum ka tammu ko ɗum wiyeteɗo Ash'ath on bun Qais kisan o bellimo wonɗo e landade on, yani watta yila alankinla sallallahu laabi ɗiɗi laabi tati ɓe jabaki ma. ɗum ɗo holli landal ngal landiɗangal ko landal molanangal ni. sai woni ko goɗɗum falaɗa e muɗum terto kon ko falaɗa ɗum mannade ɗon. ɓawto ɗum nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maki isma'u wa ati'u, nane jaɓon ko ɓe woni on e wiide kon. si ɓe inni on wota on yaltu wota on yaltu, si ɓe inni on wota on mottodir wota on mottodir. nelaɗo sa sallam ɓe maki fa innama alayhim ma hummilu, hino fawiɓe konko ɓe ronda e muɗum ko ɗum woni nunɗugol jondugol population on haqqeji maɓɓe ɗin hiɓe fawa ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala no fawiɓe ɗum. wa alaykum ma hummiltum, onon kadi hino fawi on hino waɗɗi on konko ronda ɗon ko honum woni ɗum. nanan golɓe ɗoftoɓe fatimɓe yamiralo yo yeddu Allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko jaabi e oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. hande kadi ko ni buy woni ko wirata nde yewtere nde wonɗon e yewtude addon dalillaji ka alqur'ana e ka sunna, haray noon joni sai woni ɓe jonnitali jama on haqqeji maɓɓe ɗin, haray ko honno ɗon kadi woni ko wonirta, ko ni ɓe landorta ɓe tawata mbundan ko ɗum woni famugol kaɗo dina, faamu selluɗo hino e gite muɗum hino e ɓernde muɗum, ko ɗum ɗo woni ko ɓe landoto. fawɗo kadi o landi ɗum ɗo ha gasi en yi ko honno feƴƴindini kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. karam ko ɓe maki maana hadith on wondema ɓeɗo lamɓe hino Allah subhanahu wa ta'ala hino farli ɓe nunɗugol hakkunde yimɓe ɓen jonnita ɓe haqqeji maɓɓe ɗin. jonnon sai woni ɓe waɗali ɗum ɓe heɓay bakkato ɓe bakkonɗinay ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala no farli e maɓɓe ɓe tottu haqqeji ɗin telenge yimɓe ɓen. jonnon sai woni ɓe waɗali ɗum. laama ɓen kañum kadi hino farla yo nanu ɗofto haysi tawi woni ɓe hettali haqqeji maɓɓe ɗin ko baraji woni ko ɓe heɓata e konko ɓe ɗofti ɗon. baraji woni ko ɓe heɓata. sawno hiɗa famuno ɗum ɗo musidɗo julɗo tedduɗo, a wiyatano faalaɗo yo yaltu, faalaɗo wota yaltu, a wiyata hay goto yo yaltu, a wiyata hay goto wota yaltu. sai woni on tigi yaltali tawata ko fiɓi anni e wondema ɓaytun Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri ɗum ɗo, wona neɗɗanke o wonɗa e ɗum annade, ko ɓaytu Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri nde ɗo yamirore wondema ya ɗoftowo ya nanu wota yaltu, waɗira ɗum ɗo heɓay baraji. tata ko ya yaltu yaha piyeɗa barmineɗa no gasa wareɗa maya e hoore muɗum. nela sa sallam ɓe maki kala mayɗo e muɗum haray hino wawi wasi tawi woni neɗɗanke on mayali e dina, yani mayde jahiliyanko. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en wano ardiri ka sahih muslim non hadisu Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki tasma wa tuti wa in duriba zahrak wa ukhidha malak fasma wa ati. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki e oɗo hadisu Huzaifa nanu ɗoftoɗa ardi ɓen ko ɗum woni lamɓe ɓen, haysi tawi woni a piyama, haysi tawi woni a foccama ɓawo mangon a wallinama a foccama,
ko ɗum buy innata min tampinama min sonjama min waɗama ɗum ɗo linta ɗum ɗo e ɗum ɗo jento ko nelaɗo ma on sallllahu alayhi wa sallam woni e yewtude ɓe maki hay si tawi woni ɓawo ma ngon tappama hay si jawdi ma ndi jattama nanu jaɓa ko ha waɗo piyeɗa ha gasa jawdi ma ndi jatte ɓawto nelaɗo sallallahu sallam kon woni ko wima ɓe maki ko ya nanu ɗoftoɗa oɗo hadis no jeeyi hadisaji ngal ɗo dambugal ngal wonɗen e yewtude hadisaji molanaɗi ɗi neɗɗanki on duwa taskade ko ndiri e nde ɗo low jon noon ko homboni ko yewti ɗum ɗo nelaɗo ma on sallllahu alayhi wa sallam on wiɗo yaltay on wiɗo waɗay ko faala yalli haray o ɗoftike nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so warama e ɗum ɗo ko on woni ko o wiyoyta ko on woni ko o jaaboyto ko yondiri e muññagol ngol e tooñe ɓe e lamɓe neɗɗanke on hino duwa wattande ila muññagol ngol hino jeeya e moƴƴalle oɗo sharia ko waɗi noon yamirore muññagol ga e ɓeɗo hooreɓe tooñe maɓɓe ɗum ɗo hino pooɗana neɗɗanke on yolɗende duña immorde e lorraji molanaɗi ɗum ɗo hino wawi wonde ha jiyaɓe ɓe moƴƴa leydi ndindi moƴƴa kono si tawi woni wi'a neɗɗanke on wi muññatako kañum koma tun hetta haqqe muɗum yalta ha gasa wona ɓe tortede haqqe ɓen hino ɓuri dolnude wonɓe tortade haqqeji mumɓe kono woni ko leydi ndin kañum ma jiyaɓen kono woni ko wonirta kono si cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala o wi kama jumul fatawa wa amma ma yaqa min zulmihim wa jawrihim bi ta'wilin sa'igh aw ghayri sa'igh fala yajuzu an yuzala lima fihi min zulmin wa jawrin kama huwa adatu nufus ɓe wi kamɓe cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala konko woni e laatade immorde e tooñe ɓeeɗo e bandiyagal ɓeeɗo immorde e piiji saakitiiɗi hara ko teware woni ko ɓe waɗiri mana teware woni ko ɓe waɗiri nde ɗo tooñande ƴettugol ɗiɗo haqqeji tooñugol yimɓe ɓen ɗum ɗo sellata dagatako nde neɗɗanke on yalta inna ittiray ɗum ɗo ɗeɗo tooñe no faalira o wano wonki neɗɗanke andira noon innugol ittiray bone bone ittirtake bone ittirtake bone sa ittiri bone tun ko bone woni ko wontoyta yeso ɗum ɗon jama on haysi sharhanaka haysi detayanaka ɗum ɗon jama hino rentigo ne feƴƴude nokkul ɗin kon kala wiɗo ittiray bone ko bone ɓurɗo molanade woni e aroyde ɗon idan hara koye on tigi wattan yila imamul ajuriyu rahimahullahu ta'ala o jantani en o wi sami'at al-hasan ayyama yazid yaqulu atahu rahtun fa amarahum an yalzamu al-buyut wa an yughliqu alayhim abwabahum thumma qala wallahi law anna an-nas idha butulu aw izubtilu o wi kanko hasan rahimahullahu ta'ala imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala fewndo nde yazid laamino neɗɗanke gooto arimo ko ɗum woni kanko hasan o yamiri ɓe yo ɓe wonu ka cuuɗi maɓɓe yo ɓe sokku baafe maɓɓe ɗen wota ɓe yaltu ɗo fo ko wonma e sappanade ko wonma e hollude koyo neɗɗanke on rento ga e musiba e nambaraji ɗin e fitinaji ni siɗi waɗi o wiɓe honnum yo ɓe wonu ka cuuɗi maɓɓe yo ɓe wonu ka cuuɗi maɓɓe ɓe sokku dambuɗe maɓɓe ɗen o wi kanko imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala
si tawi woni ɓeeɗo yimɓe jarriborama telen ɓeeɗo lamɓe maɓɓe, o wi ɓawto ɗum ɓe muññi ɓe wonata si wona seeɗa hare Allah subhanahu wa ta'ala ittaniɓe oɗo jarrabuye liɓaɗo e hoore maɓɓe. ɗum ɗo woni ko imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala woni ko yewti. O wi aliyo jama on yaltu, o wi si tawi ɓeeɗo yimɓe jarriboranamo ɓeeɗo lamɓe, ɓe woni ka cuuɗi maɓɓe, ɓe soki baafe maɓɓe ɗen, ɓe fetti Allah subhanahu wa ta'ala, tongatano hare Allah subhanahu wa ta'ala ittaniɓe oɗo nambara. kono ko honto woni ko ɓe ardana, sheytane woni ko ardani ɓe. O wi kanko imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala, o wi wa dhalika annahum yafza'una ila as-sayf fayukaluna ilayhi. O wi kanko imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala, ɓay jama on waɗali ɗum ɗo wongol ka cuuɗi muɗum sokito toro Allah subhanahu wa ta'ala, kisamɓe yahi e ƴettugol kaafa, ƴettugol kaaƴe, ƴettugol kala ko mari feere, sonnugol pine, waɗugol kala ko faala. Ɓe fawiti e ɗum ɗo, sakkagol e laawi baaraɗi ɓe fawiti e ɗum ɗo, fayukalu ilay, ɓawto ɗum ɓe fawa e muɗum. ɓay joni ko ɗum ɗo woni ko hoolorɗon, ɓay ko ɗum ɗo woni ko ittatan e nambara ko wonɗon e muɗum kon. Allah subhanahu wa ta'ala fawi yimɓe ɓen, joni ɓe hoolor ɗum ɗon ɓe wonu ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala accida e ɓe muɗum, mo Allah subhanahu wa ta'ala accide e wonki mo wara o yeebike. Imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala o wi wallahi bi ɗum ɗo fuɗɗa waɗede yaltugol e hoore lamɓe ɓen addali moƴƴere haynde wotere. Woni woni ko woni musiɗɗo julɗo tedduɗo. Imamul hasan rahimahullahu ta'ala o wi ɓawto nde o gande nde ɗo yewtere o jangi oɗo aya ka Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa tammat kalimat rabbaka alhusna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa ma kanu yarishun. Allah subhanahu wa ta'ala himo jantano en fi issa hakkunde annabi Musa kañum e fir'auna, tuma nde ɓe muññino ɓayyehi ha tawi woɓɓe goo fewti annabi Musa, ɓe inni Musa attalde a arde amen meɗen sonjede, ɓawto nde arde meɗen sonjede. jon non ko honno woni ko alhaali on woniri. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri Musa yo wiɓe yoɓe muñño, yoɓe muñño battane moƴƴe on ko wodanta ko gomɗinɓe ɓen, kono ɓe sali hiɓe hawji, neɗɗanke hino hawji. ɓawto ɗum ɓe muññi, Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e maɓɓe, dandi ɓe fir'auna konko ɓe muññi e muɗum. Allah subhanahu wa ta'ala halki fir'auna e yimɓe muɗum e konko ɓe laatino hiɓe waɗa. ko honde woni ko ɗum ɗo laatino, ko tuma nde ɓe muññino ɓe fetti Allah subhanahu wa ta'ala ɓe torimo. kono si neɗɗanke on inni ittiray wa bullal, ko nambara ko bone woni ko noyda. fir'auna laatinoɗo hino hirsa yimɓe, oɗo laatinoɗo hino hirsa yimɓe, ko honno alhaali on woniri. ɓe muññi, Allah subhanahu wa ta'ala addani ɓe yolɗene. Imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala ko ɗum ɗo woni ko yiwti. ɓawto ɗum o wi kanko imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala o wi wano ardiri noon ka adabul hasan basri libnul jawzi rahimahullahu ta'ala, o wi ilam afaka Allah, o wi andu yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkine yo hisine anna jawral muluk niqmatun min niqamillahi ta'ala. O wi andu tooñe wurtagol ɓeeɗo lamɓe e hoore ɓeeɗo yimɓe, ɗum ɗo ko lette yagginande imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala. wa niqamullahi la tulaqa bisayf. O wi lette Allah subhanahu wa ta'ala ɗen, nangande makko nden, jarribande nde o jarribi yimɓe ɓen, ɗum ɗo na kaafa woni ko fewtitirte. wa innama tuttaqa wa tustadfa biddu'a. o wi ɗum ɗo ko hana fewtitirede, ɗum ɗo ko hana dartorede, ɗum ɗo ko hana dartorede ko du'a. Naam, wiɗen imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala o wi
wano ardi noon ka adabul hasan basri ibn jawzi rahimahullahu ta'ala o wi andu yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkine yo rene wondema toñe ɓe ɗo lamɓe ɗum ɗo ko lette ko jarribande immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗo jarribande ɗe ɗo lette ɗum ɗo hanaka duñirede kaafa ma ɗum leggal ma hayre ma finkari ma kala ko fewndi e nokkure nden o wi ɗum ɗo ko hana duñirede ɗe ɗo toñe wona ɗe toñede yimɓe ɓen immorde e jawle muɗum e dendanangal wonkiji muɗum ɗum ɗo ko hana duñirede ko du'a on kento musidɗo julɗo tedduɗo ɗum ɗo ko hana duñirede ko du'a on ɗum ɗo ko hana pottirede ko du'a on wa tawba kañum ma e tubugol ngol wal inaba e ruttagol ka Allah subhanahu wa ta'ala wal iqla ani zunub o wi e iwgol e bakkatuji ɗi jama on woni e muɗum ɗi ko ni woni ko o yewtiri kanko imamul hasan basri rahimahullah ko yewtere nde tawata ko qa'ida ko regal mo salafu salih woni e yahude e muɗum yani lamɓe ɓen toñe maɓɓe ɗen ko ɓe woni toñude yimɓe ɓen ɗum ɗo wawata dartorede kaafa maɗum yaltugol maɗum goɗɗum go ɗum ɗo ko wawete dartorede ko du'a fettugol Allah subhanahu wa ta'ala ɓawtu ɗum tawata ko du'a shar'ina ɗon kadi na waɗugol du'a jama innugol yo fotte waɗe hunde kaari hasaba hunde kaari ma yo alqur'ana jange ma da'ira ɗum ɗo e ɗum ɗo immorde e bidiyaji ko yimɓe fuɗɗiti wona ɗum fi wona e ewtede ɗo neɗɗanke on hene wawi fewtude Allah subhanahu wa ta'ala si golli gollal moƴƴal toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan jama on o ɗo sonja ɗeɗo toñe ɗe ɓe wona e toñede jama on tuba rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala tuma neɗɗanke wonɗo e wadde shirku kañumma e beda wonɗo yarde beere fima cigarette drogue waɗa zina dendanangal pankareji ɗum ɗo fof hino mottodiri e neɗɗanke on oɗo hino wiide hino faala yo nokkure change yo nokkure ɗuman neɗɗanke no do'a tubude rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala iwa e bakkatuji ɗin si tawi ɗum ɗo waɗama Allah subhanahu wa ta'ala addayol ɗene nden ko ɗum ɗo imamul hasan basri rahimahullahu ta'ala woni ko wi ɓawto ɗum o sappani en goɗɗo goo nani imamul hasan basri nani goɗɗo goo hino du'o e hoore hajjaj en andi hajjaj bun yusuf athaqafi oɗo ko neɗɗanke laatinoɗo hino hibba ƴiƴan o hino wurduno e sahaba ɓen kono ɓe yamirali yo jama on yalto e hoore makko wallina neɗɗanke hirsamo piyamo jattamo waɗamo kala ko faala wana wonnoɓe ta'if ɓe makka hino andunoɗen golle ko honno alhaali on woni ko woniri imamul hasan basri rahimahullah ta'ala nani goɗɗo hino du'o e hoore o hino toro e hoore o yo waɗumo ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo wano nanirta hande woɓɓe hino du'o wowla piijino na ɗum woni laawol ngol imamul hasan basri rahimahullah ta'ala jento karmakojo Allah subhanahu wa ta'ala okki faamu okki hikma okki andugol ko woni jangude kon o wi la tafal wota waɗu ta du'o e hoore makko ta huɗumo o wi kanko imamul hasan basri rahimahullah ta'ala o wi innakum min anfusikum utitum o wi ko e wonkiji moɗon woni ko ardana ɗon jentudey o wi ko e wonkiji moɗon woni ko ardana ɗum yani bakkatuji ɗi waɗuɗon ɗin ndare moƴƴa ko hon woni ko nguɗo laamu woni e wurtorade e hoore moɗon toña on ndare kono e bakkatu waɗɗon ko e moɗon woni ko ɗum ɗo iwri kanko imamul hasan basri rahimahullah ta'ala o wi innama nakhafu in uzila alhujjaj o wi men meɗen huli si tawi woni hajjaj o ɗo ittama aw mata ma o maayi an taliyakumul qirada wal khanazir ilan huli meɗen huli wota hikko e makko ɗo lontotoɓe on ko ɗum woni kero kañumma e kose yani hakke man nan iwowo ɗon on kadi awa lanɗo artoyowo ɗon on tawta ko on ɗon kadi ɓuri jogade criminel yagal edi lanɗo feƴƴuɗo on ɓawto hajjaji koni jama on sino taskotono ɗiɗo piiji tawta ko diina kan woni ɗum e ɗowde
yani lanɗo laamu yimɓe jama sonjo ha sonjo on ɗon feƴƴa goɗɗo go artoya ɓe inne jakka ndika feƴƴunoɗo koni woni e yarde koni woni e yarude si jama on rewno sharia on no haniri non ɓe ɗofti ko ɗum ɗon wonno laawol ngol na joɗagol inna ko démocratie ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni ko yaltinta yimɓe ko ɓe woni e muɗum ko Imamul Hasan Basri rahmatullah o fewndo zamanu makko wano jomiraɓe siyar fillori non ka tarjama makko ka yewtugol fi makko ko neɗɗanke yiɗanoɗo ɓay woni laamuji ɗin hino toñude kanko Imamul Hasan Basri rahmatullah himo yiɗa ɓe inni joni ko honum woni ko waɗete may yiiden e Imamul Hasan si tawi woni en yiidi e makko so yalti tun o waɗi marche jama on fof yalta iwtira ɓawa makko jama on heɓa e doole yalta e hoore lamɗo Imamul Hasan Basri rahimahullah ɓe yehi ha ɓe tawi mo o wi o yaltata alqur'ana e sunna hino haɗimo ɗum o fijirta ko bindere andande ka diina o wi o yaltata yani ɗum ɗo hino ko komi woni yewde ɗo qissa Imamul Hasan Basri rahimahullah no duwa wonande karmo koɓɓen e waajotoɓen noddoɓe kaɗo diina inne teɓe no accana e nokkuli ɗin ɗum ɗo hino duwa wonande ɓe taskande Imamul Hasan rahimahullahu ta'ala honum ɓe waɗi ko haɓɓugol mo jogitomo ha satta ken forsa mo fi yaltugol hoore laamu ngo ɓe jogitimo ɓe ari ha e hoore ko ɗum woni kolewal pon tawi ndiyam hino ley kangol Imamul Hasan ko honum woni ko waɗi o wippitiɓe o futtoy ka nder ndiyam yani ko waɗiri ɗum ko ndarugo si ɓe accitaymo ko satti o yata ka yaltugol e hoore lamɓe ɓen Imamul Hasan Basri rahimahullah ta'ala ɓawto ɗum ɓe nangimo ɓe ƴawnimo ka nder ndiyam ɓe nangi laamu maɓɓe ngol ɓe yehi ɓe jogitimo ɗon yani hande e ngu zamanu meɗen ɗon en heɓi neteɓe ko karmokoɓe wonɓe e nokkul ɗin tawata ko hooloraɓe e leyɗe ka peiji ɗin ɗum ɗo waɗete ɗiɗo marche ji tawta ɓe hinna kamɓe ɓe gure maɓɓe nden kala heɓuɗo feere ɓe yaltay ɓe ikkoto yeeso tawata nde ɗo bindere ko lundande nde tawata si a lundike nde hara lundike bindere jeyande binde jaalu sunna wal jama Imamul Hasan Basri rahimahullah ta'ala oɗo qissa makko si jama on taskike ɗum ɗo e ko fewndi e nokkul ɗin kon a tawa hino yurdu Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala ɓe fillani en hadith wonɗo ka Bukhari ka Muslim hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man ra'a min amirihi shay'an yakrah falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'a shibran famata famitatun jahiliya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on yiɗo e lamɗo mum on hunde nde tawata himo añi nden ɗon hunde yo muñño kombo wiya muñño ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si ɓe wurno yeeso maɗa hande ɓe maaki oɗo maako maɓɓay leppel letti maako hino tabite ka Bukhari ka Muslim woni ko Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma woni ko fillani en mo ɓe maaki sa yi ko añuɗa a jonnitaki haqqeji maɗin a toñama ɗum ɗo ɓe maaki muñño a wiyeno a muññatako ma a wiya nelaɗo tigiti on haray haqqeji ɗi men jonita kaɗen hino ɗuuɗi ma ko on woni ko wiyaynoɗa yani ko hadisaji ɗiɗi jaɓata nadugol haqqille ma ɗum peesogol hay e meɗe ɓe maaki falyasbir yo on tigi muñño fa innahu man faraqa aljamaa kala on sertuɗo e jama awa yaltuɗo e laamu ngun shibran yani cuɓal jento musidɗo julɗo tedduɗo cuɓal gotal na wigol awa yaltama ittandema taraw kaarijo ha kaarijo ɗum ɗo ɓe maaki shibran cuɓal ɓe maaki fa mata on tigi maayi fa mitatun jahiliya on tigi si maayi e muɗum haray mayde makko nde no si tawi woni ko fewndo jahiliyankoɓe attade l'islam woni kon tigi maayi e muɗum ko honnum woni ko ɓen wonɓe yaltude waɗa marche ware e muɗum ma ɗum barmine e muɗum ko honnum woni ko ɓeɗo wiyata ko honnum oɗo hadis nela sallam ko honnum woni ko ɓe wiyata oɗo nela sallam ɓe laaɓani yimɓe ɓe reedu ɓe laaɓani yimɓe ɓe reedu tawata a wawata wiide oɗo hadis ko fewndo maɓɓe tun woni ko gollata o gollata fewndo meɗen amara dalil hertinɗo wondema oɗo hadis ko fewndo on say amara on dalil
sabi tun lanɗon ko lanɗo julɗo hay si ko kefer say jama on jogaki dole makko ɓe no harmi yaltugo leykoɗe makko wano karamako ɓen sappori noon joni noon nela sallam ɓe maaki famitatun jahiliya haray mayde nden ko mayde none jahiliyankoni kon tigi maayi karamakojo lande haray wonɓe yaltude fi hettugol haqqeji mum si ɓe maayi e muɗum kon woni ñawore maɓɓe on tigi haray ko fi sabilillahi woni ko o maayi e muɗum emba an kadi taw ko hombo woni ko jannuma taw ko honto woni ko ƴoguɗa ɗum ɗo taw ko hombo woni ko attima e ɗum ɗo immorde yimɓe moƴƴuɓe ɓe ko honno woni ko jaaboytoɗa Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama ngal landal ngal jaabiɗa ɗo nela sallam ɓe makare neɗɗanken ko maayi e muɗum ko mayde none jahiliyanko hay sayi woni na kefeero on tigi maydi e muɗum kono ko laawol jahiliyankoni ko o maayi ko andi noon o jogaki lanɗo o jogaki ardiɗo hay e goto an wiya wondem haray oɗo ko jihaadi woni ko maayi e muɗum fillaye goo arɗo ka imamu muslim nela sallam ɓe maaki man kariha min amirihi shay'an falyasbir alayhi fa innahu laysa ahad min annasi kharaja min as-sultan shibran famata alayhi illa mata mitatan jahiliya ɓe maaki men nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala wo hay e neɗɗanke goto yaltuɗo e hoore laamu ngun immorde cuɓal maayi e muɗum sina hara mayde nden neɗɗanken ko mayde jahiliyanko woni ko maayi e muɗum wiyeteɗo imam ibn abi jamra rahimahullahu ta'ala o wi ko fanda e hadisu on kon yani sertugol e jama on ko yahugol ma ɗum yirbingol ahdigal haldigal wondema ko ɗo woni ko laami immorde e memmingol ɗum ɗo yirbingol ɗum ɗo yeƴugol ɗum ɗo dimbugol ɗum ɗo hay so tawi woni ko seeɗani woni ko on tigi waɗiɗa hay so tawi ko konngol gotol wiiɗa tiɗo haray jama on ɗo no hani yaltude haray ko haqqe maɓɓe woni hettude hay so tawi woni ko ɗum ɗo woni ko ɗum manniɗa ɓe maaki haray ɗum ɗo no tawra no natoyka nder hadis nela sa sallam ɓe nodditiri ɗum ɗo yani cuɓal ko hunde ɓurde fanɗude ko waɗi noon ko non neɗɗanke on fuɗɗorta ha fuɗɗe hibbugol ƴiƴe kañum e jawle imamul hafiz ibn hajar rahimahullah taala ka fattol baari o eggani en ngol ɗo konngol imam ibnu abi jamra rahimahullahu taala idan woni ko ka hutubaji maɗa woni ko ka darsuji maɗa woni ko ka yewtere ma hakkunde an e jama ma ko waɗi noon buyi no ton no udditi groupe uji ka fi politique yewtete no udditi ɗum ɗo ko nangande molnande ta naatu e muɗum ko waɗi noon ko lundande woni e muɗum kannon ko yirbingol tugalal ngal hanaka yirbinede imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ko fillani en ka sahih makko ko non kadi imam muslim hadis abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha qalu ya rasulallah in ma ta'muruna qala tu'adduna alhaqqa alladhi alaykum wa tas'aluna allaha alladhi lakum o wi yeso samɓe maaki laatoto ɓaawo an battaneji piiji yani ɓurnorgol ɓeeɗo lamɓe ɓeeɗo hooreɓe piiji iyon tawon pelet ɗum ɗo hino anyini ƴettugol ko jawle ko jama on fo hawti siko otoje siko nemaji dendanangal ko jama on hawti yimɓe lanɗon kañum e seeɗaɓe halora ɗum ɗo no gasa yimɓe muɗum ɓe makine kamɓe sosan so ngi ɗum ɗo pellette on añay ɗum ɗo e sayi ɗum ɗo añay ɗum ɗo ibnu masud radiallahu taala anhuma hedditiɓɓe ɓe wi nelaɗo jonnon ko honum woni ko yamirɗon men kono si tawi woni ɗum waɗoyi ko honum woni ko yamirɗon men ndaaru nema yiltagol e karamakoɓe ɓen hara ƴettali yiltagol e yimɓe ɓe tawata anda fiidi en tata ko journaliste yimɓe ɓe anda ko yondiri e dina tata ko ɓe wona e yiltede haray ko no yiɗon e muɗum ɓena yalte joganaki gandal hay e mere yiltagol nafoore yiltagol e karamakoɓe tawata na karamakoɓe wonɓe wo kadi
na karamo ko be fitinaɓe wonɓe o yamiroɓe yimɓe ɓen yo ɓe yaltu ɓe landi nela sallam ko woni ko yamirɗo men nela sallam ɓe maaki totte haqqe mo Allah subhanahu wa ta'ala farli e hoore mo on kon woni on haqqe ko nanugol jaɓ ɓawto ɗum landoɗon Allah subhanahu wa ta'ala yo wallu on onon kadi no hettiron ɗiɗo haqqeji moɗon du'oɗon laawol ngol ni na laawol goo na goɗɗum goo oɗo makko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fillani en wonde men nelaɗo sallam ɓe maaki laatoto ɓaawo maɓɓe ɓornorgol ɓeeɗo yimɓe lamɓe piiji ɗi tawata ɗiɗo piiji si jama on iyi ɓe añay ɗum ɗo sahaba ɓen ɓe landi nelaɗo sallam ɓe maaki ko honno woni ko yamirɗon men nelaɗo sallam ɓe maaki totte haqqe mo Allah subhanahu wa ta'ala farli e dow moɗon on ko ɗum woni tottugol haqqe ɗoftagol ɓe nananaɓe fatim ɓe yamirali on ti yeddu Allah subhanahu wa ta'ala ɓawto ɗum toroɗon Allah subhanahu wa ta'ala yo wallu on no hettiron haqqe mionɗi ɗum ɗo woni ko ɓe yamiri ɓe wiyali yalte ɓe wiyali ko haqqeji mo yalte hettonɗi siga ɗi maako ne rasul sallam karamo koɓɓe hino duwa taskade ɗi si ɓe landama ɗi fitinaji si yani ko hono woni ko ɓe jaboto kono si tawi neɗɗanke maɗɗini hoore muɗum dolin haray ala ko jaabo wan noon ɓennoytako imamu nawi rahimahullahu ta'ala ɓe maaki fihi lhath ala sam'i wa ta'a wa in kana almutawalli zaliman asufan fayu'ta haqqahu min at-ta'a wala yukhraj alayhi ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه جنتنقل كونغول إمام النووي رحمه الله تعالى دو كسار مسلم بيبي دو حديث مجانغودن دو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث هنا ررقنا نانوغول دفتو نغودو لام hay si tawi woni laamiɗo on hoorejo on ko neɗɗanke tooñuɗo zaliman toñuɗo neɗɗanke hertorowo piiji ɗin ɓe wi oɗo hino hana jonnitede haqqe mum e morde ɗoftagol ngol wona yo yalte e hoore makko wona innugol waɗay ko nete kon kuudeta ɓe ma kamɓe imamu nawawi wurin ɗum ɗo ko lorritorte ɗum ɗo ko fewtirte lorritore koko Allah subhanahu wa ta'ala fewtugol mo toromo yo Allah subhanahu wa ta'ala huncan yimɓe ɓen ittana yimɓe ɓen nambara lorra oɗo neɗɗanke yo Allah subhanahu wa ta'ala pottin bone oɗo neɗɗanke yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴimo ɗum ɗo ko manhaji ko laawol hanangol rewede e muɗum ni gol ahlu sunna wal jamaa woni yahude e muɗum amma yimɓe bedaɓe e morde khawariji e ɓe yimɓe wonɓe laawol maɓɓe ɓe haccita kay siga ɗiɗo piiji ɓayle ko ɗum ɗo woni ko alqur'ana woni ko tindini ibn ajlan allan o wi'i kanko kadi ka sappanagol en fiyoɗo makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wano ardir noon ka dalilul falihin ɓe wi fihi sabru alal maqdur hadis on wino tindinana en muññagol e dow on kodduriye jippinaɗo e neɗɗanke on kon woni on kodduriye lorritorgol yani oɗo heɓugol lanɗo sifa wano oɗo ko kodduriye kono taskata ko ɗiɗo piiji sina on mo Allah subhanahu wa ta'ala okki koynte kon faamugol ngal ɗo gandal faamugol ka ɗo diina warrida bil qada ɗum ɗo ken jeeya hadis on hino tindinana en weltorogol heɓugol koynte welaye on kodduriye hulwihi wa murri foti hara kodduriye on hino weli maɗum hino metti wa taslimu li muradi rabb al alimul hakim ɓawto ɗum jebbilana faanunde oɗo Allah subhanahu wa ta'ala anduɗo ñeeñuɗo on kon ɗo woni manhaju salaf kon ɗo woni laawol ngol ha wigol haray hadis on ko hunde kare woni ko faandi naatelen ɓe lamɓe ɗo o wi ɗum ɗo hino jeeya e ko tindinta muññagol e kodduriye e jebbilagol oɗo kodduriye foti hara himo weli maɗum himo metti jebbilana ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on anduɗo himo andi ko kanko woni ko jonni oɗo laamu walillahu malikal mulk Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni jeyi laamu ngun tu'til mulka man yasha mo jonna laamu ngun on mo faala himo andi ko kanko mbo woni ko jonni ɗum ɗo al hakim ko o ñeeñuɗo kadi ɓay tun woni o jonni kaarijo laamu
o jonniraali neɗɗanke laamu fi hollugol himo yiɗimo boy kay ko ɗum woni faamaali hollaali wonde himo yiɗi mo jonni laamu on no aga kar ko jarrabuyi e ndarndagol mo so nunɗata ko ɗum woni ko jonnirimo laamu ngon kanko woni annduɗo alhakim ko ente kon alhakim ko waɗowo piiji ɗin e nokku majji hara toñaale ɗo ko wattangol ila nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wano ardi noon ka bukhari ka muslim hadis usaid bun khudayr o wi honno o wi anna rajulan min al ansar khala bi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam faqal ala tastamilni kama stamalta fulana faqala innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni ala alhawd neɗɗanke jeyaɗo ansariyankojo ko ente ansariyanko ɓen ko tawanoɓe madina ɓen wa'i wasi tawi woni o sattine seeɗa ko nelaaɗo sa sallam waɗanalimo pilasi kon o wi enen nelaaɗo on lammintalam on gollintalam min kadi wano wonɗon e gollirde kaarijo o wi'i sahabaɓe hiɗen anditina ɓe fof maɓɓe ko ɓe nunɗuɓe nelaaɗo sa sallam ɓe maaki on hawray ɓaawo an piiji yani lamɓe ɓen ɓurnora e hoore moɗon jonnon haray ko hon woni lekkikin nelaaɗo sa sallam ɓe maaki muññe haa yiidoyon e an ka weendu ɗum ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko sappi ɓe maaki si tawi ɗum ɗo woni yo jama o muñño haa hawro e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka weendu nelaaɗo ma on sa sallam woni ko yewtuma ɗum haɗi sonno selli keymo ka bukhari ka muslim o jaɓata poɗodirgol inna sino sellima si sella imamu nawi rahimahullahu ta'ala ka sharhu muslim ɓe waɗi dambugal wonande oɗo hadith hollugol makaramo koɓɓen figu maɓɓe e faamu maɓɓe tawata wona hamasa ma ɗum ɗo woni e ƴettude ɓe tum ɓe ruya ɓe waɗa golle ɗen imamu nawi rahimahullahu ta'ala ɓe maaki babul amr bisabri inda zulmi lwulat wal istithar minhu o wi dambugal ngal hino yewta fi muññagol ga e tooñe ɓeeɗo lamɓe e ɓurnorgol ɓe jawle ko jama on hawti kon ni woni ko karmakojo on waɗiri dambugal ngal ka sahi muslim ɗum ɗo hino holli wondema o faamima ananelaw sa sallam koye sappi kon ɓawto ɗum imam abi asim fi sunna kamɓe kadi ɓe waɗi dambugal babun ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة إمام ابن أبي عاصم كم قد ودي دمبغال أوي يميرغول نلاد صلى الله عليه وسلم منيغول توما دي بي إمورد بي دو لمبه بيجي دي بي وداتا تواتي بي بورنوري إهوري جماعة بسفاني إن أمدو ɓawto ɗum imam ibn abi iz alhanafiyu rahimahullahu ta'ala o jantani en ka sharhu tahawiya aqidatu tahawiya o sappani en o wi'i wontudugol e jama on ɗofto lamɓe ɓen hay sawni ɓe tooñi ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ende jama on yaltata e hoore maɓɓe immorde e bone cowalle ko waɗata edi tooñe ɗe ɓe woni e tooñude ɗen o wi wurin ko muññagol ngol e tooñe ɓeeɗo ɓuri moƴƴude neɗɗanke o yaafane bakkatuji muɗum e masiboji ko hawrata e neɗɗanke on muñño e muɗum on tigi fewta Allah subhanahu wa ta'ala toromo ko waɗi non o wi kanko imam ibn abil iz alhanafi rahimahullahu ta'ala o wi fa inna allaha ta'ala ma sallatahum alayna illa li fasadi a'malina Allah subhanahu wa ta'ala wurtali ɓe lamɓe ɓe tooñi en ɓe jatti jawle ɓe hertori jawle si wona sabu bonugol golle men ɗen wal jaza'u min jinsil amal njoddindin ko none golle ɗen ko none golle ɗen no golle ɗen no ɗe gollirawo kono joddindi woni ko wonirta
ɓawto ɗum o wi fa alayna al ijtihad fil istighfar hino waɗɗi en nde tinnotoɗen nde yeccotoɗen nde wakkilotoɗen insinagol tuuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala wa tawba kañumma e tuubugol wa islahul amal kañumma e moƴƴingol golle men ɗen siɗɗo julɗo teddo tasko nde ɗo yewtere manhaju salaf ko none goto wona a yahede ɓe wonaɗa e jantane ɗo na e leydi wotiri woni ko ɓe wuuri no gasa ɓe hino wurduno e lamɓe ɓe tawata ko dundarankeɓe toñoɓe haɓɓe man nan si tawi woni a ndaari wano charh aqidat tahawiya l'imam ibn abdil izz al-hanafi konguɗi ɗo eggata ɗon ni go konguɗi cheikh l'islam ibnu taymiya kañumma ibnu qayyim kono inɗe maɓɓe wolatake muɗum ɗo fof ko maslaha ko yowodiri e fi hooreɓe laamu nano kala so ɓe nanino yawola inde ibnu taymiya ibnu qayyim fewndo on zamanu ɗon ko goɗɗum woni ko feƴƴeyno ɓeɗo no wonduno e yimɓe toñoɓe bawtu ɗum o janti yoga e ayeje o timmini rewtere makko nde yoga e ayeje no jeeya aya ko o janti kanko imam ibn abdul izz al-hanafi o wi wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kala musiba kala bone kala nambara hewtuɗo on faame ko konko faggiti juuɗe moɗon Allah subhanahu wa ta'ala hino yaafo ko ɗuuɗi ko ni woniri yani ɓay tun woni o moƴƴinali golle mon ɗen ko ɗum ɗona ɗon e yoɓede nokku ka shirku kañumma e beda e geddi wona e waɗede pankareji immorde sa yi'i nokkuli ɗin hataw e alhaali on hino jala wonɓe e wiide hino faala moƴƴingol ɓen alhaali on hino jala ɓe fi honno ɓeɗo ɓe jogayi ko inete kon faanunde moƴƴingol nokku ka shirku kañumma e beda yimɓe ɓortiɓe zina kañumma e beere dendanangal pankareji hino waɗede e nokkuli ɗin hino woodi nokkuli ɗi tawata ko ɗum tun woni ko waɗete e nokkuli go Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni kala ko heɓi neɗɗanke on immorde e nambara faame ko immorde wonki jimo Allah subhanahu wa ta'ala toñata e goto bawto ɗum o wi o jantani o ɗo ayka Allah subhanahu wa ta'ala wi wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun o wi ko wano ni men woni e ardinirde ɓen yimɓe toñoɓe yoga e hoore yoga yani ɓay tu yimɓen ko toñoɓe wona e addede ko almoɓe bawto ɗum o janti o janti yoga e ayeje o wi si jama on ko ɗum woni laamaɓe ɓen sa woni ɓe faala yaltugol e ɗo tooñe ɗe ɓe wona e tooñede immorde oɗo lanɗo yoɓe terto ɗen tooñe ɗe ɓe woni e tooñude immorde e shirku kañumma e bida immorde e geddi so ɓe tertike ɗum ɗo ɓe fetti Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala addana e ɓe lanɗogo amma yaltugol e hoore lamɓe ɓen tawata ɗiɗo piiji ko yimɓe bida woni ko andira ɗum ɗo immorde e khawarij kañumma e jamaji fewndiɗi hande wano jamatul ikhwan les frères musulmans e ko innete Daesh e ko wona ɓeɗo heferɗina e jamaji ɗum ɗo haray ko wattangol ya musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko eggana ko fiyo taske anda kala fitina waɗuɗo haray himo jogi ko innete kon laawol porte sortie laawol yaltirgal dendanangal yimɓe hino faala yolɗende dendanangal ɓe hino renti toñe ɗen kono yalli ko toñe ittite toñe no yewtirɗen noon nde ɗo yewtere mon e wattude e sookeji julɓe ɓen ɓe tasko ɗum ɗo ɓe anda ɗum ɗo wona e jiifa goɗɗo iwi wona e leydi kariri woni ko iwi ko alqur'ana kañum e sunnono ko sappi ɗum ɗo karamo koɓɓen si ɓe laaɓanali yimɓe ɓe reedu ɓe ɓanginali ɓe ɗeɗo bindeje tawta ɗeɗo hino wirni e nokkuli goo ko honno woni ko ɗeɗo gollitirte wawata wonde idan nde ɗo hunde ko wattangol e taskonde moƴƴa ɗum ɗo lan seedina Allah subhanahu wa ta'ala wondema on tigi yottini ngal ɗo nelal si aroyama yawmal qiyama haray on tigi yottini kala muɗum ɗo hewti yo on tigi tasko rewrano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sappurani en noon fi hettugol ɗiɗo haqqeji rewrano ɓe sappori noon en mara ñeñal en mara hay e mere wotay hay e goto tewto wonɓe e wi'ude
si tawi constitution on hino yamiri yo yalte hoore lanɗo on harayno dago yaltugol ɗum ko konngol meerewol non ngol sella hay si constitution on hino yamiri yo yalte sellatama nde yalta ɓawto ɗum hay si wi'ama awa wona gere wona e yaltanede yani ko marche pacifique ma ɗum kala no ɓe nodditiri sellantama no wodi karama ko ɓe fitinaɓe hande wiyoɓe si tawi woni na gere na piiro jama hino wawi yaltude sellata hay goto additaki moye ngol ɗon konngol sina yimɓe ɓe tawata hino oñi e lawol salahu salih ɓawto ɗum kala wi wonɗo mo wiide haray constitution hino yamiri ɗum ɗo yo yalte andu hay goto attaki mon wimmorde salafu salih karmo koɓe andiraɓe lawol ahlusunna wal jamaa hino yeddi ɗum ɗon ɓe wi ɗum ɗon tabita yen tori allah subhanahu wa ta'ala lamɓe ɓen yo fewnan en ɓe ko ɗum imamul hasan basri rahimahullah taala eggani en wano imamul barbahari jantori noon sa yi neɗɗanke no duwano lamɓe ɓen andu ko neɗɗanke sunna sa yi neɗɗanke no dow hoore maɓɓe andu ko neɗɗanke bida wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal